Ibi nibyo twakoreye umwanzi muri iki gitondo, kandi shimira ko twageze ku byo twifuzaga gukora. N'undi munsi bakomeza kwishora mu bikorwa bigamije kurenga umurongo utukura badukubaganira n'ibibagomba kubona. Ndashimira abasore bacu, ndashimira abayoboye ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa kiriya gihugu. Nzi neza ko hari hashize ikindi cyumweru tubabwiye ko hari indi myanzuro ikakaye izafatwa mu gihe bagerageza gusubira mu bikorwa bigamije ubushotoranyi ku butaka bwacu bw'Uburusiya, aribwo Kherson, Zaporizhia, Donetsk na Luhansk. Ariko aho barahatinye koko, maze bakora ibikorwa by'iterabwoba binjira muri Belgrade, ubutaka nyabwo bw'Uburusiya, maze batuma abaturage b'Uburusiya bahungabana kubera ibikorwa byabo. Nta kindi nari gusubiza ubutegetsi bwa Kiev, kubera ko twari dufite n'andi makuru y'ibikorwa bibi birimo amaoperasiyo y'ubugambanyi agamije gutera ibisasu ku butaka bwacu kandi biri gukorerwa muri Kiev. Icyo ni ikibazo cyari cyoroshye mu nzego zacu z'ubutasi za gisirikare. Byari ngombwa ko tubikora kugira ngo tuburizemo iyo migambi y'inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi zigamije gukoresha Zelensky gafata ibyemezo bigamije gukora iterabwoba ku butaka bw'Uburusiya. Ndabwira n'ibindi bihugu mu isi, ugerageza wese kumva ko yakishyira muri iyo koperative y'abagambanyi y'inkozi z'ibibi ntabwo azahirwa, nta mahoro azabona avuye ku Burusiya. Umwanzi nta kindi wamugenera uretse ibikorwa byo kumufunga umunwa, byaba na ngombwa ukamubuza gutekereza kugeza aheza umwuka we. Ntabwo ari byiza. Twe twavuze ko twinjiye ku butaka bwa Ukraine mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi, gukuraho ibitekerezo by'abanazi byarimo biravuka, ndetse no gukuraho ibijyanye no kubuza umutekano Uburusiya binjira mu muryango cyangwa se mu kiswe ubutabarane bwa gisirikare NATO cyangwa OTAN. Kuba twarinjiye byari ngombwa guhagarika ibikorwa nk'ibyo, ariko uyu munsi ntabwo babibona muri ubwo buryo. Barashaka kwagura ibikorwa byabo. Volodymyr Zelensky abo gushuka cyangwa se abagukoresha n'abanzi b'amahoro, ariko kuko nawe washimye kuba igikoresho cy'abo mu burengerazuba bw'isi, nawe ndakwifuriza uburibwe bw'ibyo uri kubona n'amaso yawe cyangwa se ibyo uri kumva mu matwi yawe. Icy'ingenzi kuri twebwe nuko twakugira inama guhagarika imikoranire nabo, ariko mu gihe uzakomeza gushima imikoranire yawe nabo, uzakomeza ubona iby'ingenzi biguhahamura. Ndakubwira ibi kuko ntari umutegetsi mubi, ndi umutegetsi mwiza ugira inama abaturanyi. Kora ibyo abanya-Ukraine, abo baciriritse ba rubanda rugufi bifuza ku butegetsi bwawe, ariko nushaka kubangamira rubanda rugufi, ugashaka kubangamira abaturanyi bawe, nta kindi kizakugeraho uretse kumva no kubona ibiturika gusa. Ndakubwira ngo n'indi nshuro uragerageza gukora ibintu nk'ibi, urahura n'umuriro. Mwadushinja gukorana na Ibrahim Raisi, nyakubahwa uyoboye Iran. Ntabwo ibyo bitureba. Icy'ingenzi nicyo yadufashije kandi kigatanga umusaruro ku kibuga cy'imirwano. Kandi nanone reka nongere nshimire mu magambo yanjye inshuti z'ubutaka bwacu zirimo Xi Jinping w'Ubushinwa,
Alexander Lukashenko wa Belarus n'abandi bakomakomeye bagenda batwereka ko bari kumwe natwe ku butaka turimo gukemuramo ibibazo bwa Ukraine. Undi munsi ibikorwa by'iterabwoba birongera kuzamuka, turaza gukora ibindi mudatekereza ku Burayi bwose, ntabwo ari Ukraine gusa, kubera ko ku mipaka itandukanye cyane cyane amajyepfo y'uburengerazuba ndetse n'uburengerazuba bwa Ukraine haracyari ibihugu bihirahirira kwinjiza ndetse no kunyuzwamo intwaro ziza guhungabanya umutekano wacu w'Uburusiya. Reka mbizeze kuza kubona ibindi byisumbuye ku byo mumaze kubona mu bihe bibiri bitandukanye muri Kiev rwagati. Murakoze cyane. Icyubahiro kuri buri wese ugira uruhare mu guharanira ukuri k'Uburusiya. Imbere y'ibitangazamakuru mpuzamahanga, meya w'umujyi wa Kiev Vitali Klitschko yemeje ko rwagati muri Kiev muri iki gitondo habaye gusandara kudasanzwe bivuye kuri misile ziremereye zoherejwe n'indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya. Icyakora cy'ubutasi bw'igisirikare cy'Ubwongereza bwongeyeho ko Perezida Vladimir Putin yategetse komanda mukuru w'ibikorwa byihariye by'igisirikare cy'Uburusiya muri Ukraine General Sergei Slovikin ko uyu wa mbere ugomba kuguma mu matwi n'amaso ya Zelensky n'inkozi z'ibibi zikomeje kumushuka zo mu burengerazuba bw'isi, nk'uko byatangajwe n'ubutasi bw'Ubwongereza. Naho mu kinyamakuru Russia Gazeta cy'Moscow bo banditse ko umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Gore yavuze ko hari ibikorwa byo gushotora Uburusiya byari birimo gutegurirwa muri Kiev rwagati, ku buryo ikigomba gukorwa cyose gikorwa ngo bihagarare. Ariko izindi nyandiko zaguye mu banyamakuru b'ikinyamakuru Belarus Partizan za Major General Kirill Bodanov kuri ubutasi bw'igisirikare cya Ukraine yavuze ko ubutegetsi bwe bwa Ukraine bwa Perezida Volodymyr Zelensky bwibeshye bugakorana n'uwaje yiyita intumwa y'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO mu buryo bwo kugenzura ibikenewe byose ngo basubize inyuma igisirikare cy'Uburusiya babongere ibikoresho bikenewe. Bikavuga ko ari umugambi w'Uburusiya wo kumenya ahari ububiko bw'intwaro Ukraine ifite, ari nabyo byatumye hakoreshwa drone za kamikazi zaturutse muri Iran zizirikwaho ibisasu maze bisandaza henshi. Nyuma yaho nibyo byakurikiwe no gusandaza ahantu h'ingenzi mu gisirikare cya Ukraine muri Kiev bikozwe n'Abarusiya bohereje misile zidasanzwe. Pentagon, Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigakekwa ko yaguye mu mutego wo gufatiranwa itageze ku mugambi wayo wo kugaba ibitero mu bigo bya gisirikare by'Abarusiya mu bice baherutse kwiyomekaho cyane cyane muri Kherson na Zaporizhia. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande igisirikare cy'Uburusiya gikomeje umugambi wacyo wagutse wo gukomeza gutangatanga Ukraine. Ni nyuma y'uko muri Belarus hagaragaye indi gari ya moshi rutura yuzuye abasirikare b'abakomando b'Uburusiya berekeza ku mpaka wa Belarus na Ukraine mu birindiro bishya. Inkuru y'ikinyamakuru Belarus Partizan ndetse n'ikinyamakuru Russia Tribune ikavuga ko ubu ku butaka bwa Alexander Lukashenko utegetse Belarus habaye ahantu hatitije Zelensky, kuko NATO ivuga ko idashobora guhirahirira kwataka Belarus kubera izo ngufu Perezida Vladimir Putin yohereje. Abasesenguzi bo bemeye ko Perezida Vladimir Putin yiyerekanye nk'umwami w'amayeri y'urugamba kuko akomeje kwitwara neza imbere y'igisirikare cy'umuryango wo gutabarana bya gisirikare. Abandi basesenguzi bakavuga ko ubaho intambara igeze yongeye guhindura isura.